Ko whakapuakia ke Ngāti Raukawa i o rātou pāmamaitanga mō ngā mahi I mahia e te karaune ki a rātou I ngā wā ōmua. Ki mua tonu I te arawaro o te minita I ngā take tiriti ara o Chris Finlayson. I te marae o te papa o te aroha I tokoroa mātou, e kapu ake ana I ngā whakahaere. The last sight she saw was their home being set ablaze. He pāmamaitanga kua roa e kūkua ana e te ruruhau nei e kahurangi te hiko. I pana ia mai tōna kāinga o ora kei kōrako I ngā taumaha ki muri. I te rā nei e rangona hiana e te katoa. Instead of dying on the land, my father died in the hospital, my mother passed away in a pension flat. E hoki te mahara I ngā kōrero tētahi koe mātua, uti manu koe e mahi wiri, e mahi uaua. He mahi ki te ao hia we te mamai. Ki te tiniro I mata hia we te mamai. And I can assure you that I and the Crown representatives will be listening. 3 or 4 short generations ago, we were the guardians of this whenua. No te tauwaru te kaumāiwa, ka tīmata hia ngā mahiranga hau a te puari kaitia ki o Raukawa, mō o rātau whenua I raupatu hia e te karaunga. Mai taua wā ki tēnei, he taumaha te huarahi ko takahia. Kia mōhio te miniti ehara, ko tēnei take he take muni. He take ngākau, he take wairua, he take whenua hoki. Ko te whakapono anō I te rā nei, a rā ma te tuku I o rātau pāmamaitanga, ki mua tonu ki te aroaro o te minita mō ngā take tiriti a Chris Finlayson. A rā te rā pea e mahea ai te huarahi, e tae ai te haere whakamua. He timatanga noi ho tēnei, ko te tūtukitanga ki a hau, kia tae e tātou te tū hei mana whenua, hei tangata whenua, I rungi I tō tātou ake nei whenua. Te mea nui ke kia tutukia ngā wawata a Ngāti Raukawa. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.